Khatia long BJP long kaching bedu na mailong All Party Hills Leaders Conference pen Congress Racharia song atum bang suri sira pharo sirke patum kaching bedun. Sainik School ki BJ long baduta nang chijok dun dedet si kemi sarpoteron arongarat. Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Bidya Singh Rong P Arideng Pen Siloni Jana Long Indian Oil Petrol Palm Makimi Kangpu. Karbi Anglong Live adaba birta long pen Elisami Mirinhan Sipi Pinia Birtang Ton Pen Arjuponikta. Lakha Inkoraisi Borjan MSC constituency angkang Bharatiya Janata Party Thihek Pen BJP Klembang Phu Barim VDC Chairman Rajbu Teron atum pen patir piponsi khatkhati pathwa kramalong BJP mass joining MIP padoponlo jangmi poni phai kre player ni Borjan constituency ke parlo khatkhati dongkam club pathwa kramalong BJP mass joining ajamek dengpon bang solong bang suri sira pharosir kep armotung BJP along chapok donlo labangso mass joining ajamek along alhisar poman peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar MP Amar Singh Tiso MAC Kadom Terangpi EM Lun Singh Teron Lapen Pinangan Man Peng ke do ke theki ding atum chetong dun si Maya Long RDP dunlo Bangso mass joining ajai mekalong ka chapa ong dun laki EPHL sia song pen bang pharuge thom lapen Aam Admi Party pen bang pharuge thom Congress a Party pen bang pharuge thom lason si kaduka wipang room pet pen bang suri isira pharu sirkep atum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Team Karbi Anglong mati BJP along cepa okdo. Bangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaning Japon atengke nilituma bangke radaphan kachong thui kachobai asong kalipua bangke radatumsi thek daklo. Athe APHL simate All Party Hills Leaders Conference arachari asong atuma bangke radaphan kachobai asong pua bangke klang daklo. Athe lang lituma bangke Kaching thole wansita nang ne pukok. Worenga war saile pinang puta nang ne pukok. Lapen kiduk kelak akarbi. Aphan longle patale pisita melake chokche pukok. Lasi alang litumate All Party Hills Leaders Conference atuma bangke radaphan kachong thui arat binong pu ang thega bangke pini ladakamatsi klang dak lupusi. Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang sanghupen ningchepon. Organ thielo bang suri phosu se armu dak nang hai special security women penam mail tum BJP long na chupyam itum machin lo nim Karbi Anglong ke hokpet alam sirat han ke pon ben hokpet atwar sirat bata ke than asni tum ke kidu kela garatum bhan ka chubai alam than tapte hokpet alam than si lasi jaya thara banjong sip an rar phan ka hon ka jinso ninga klong ben ke klempi bakar bia khai phan ke klempi bade siksidula alamanangli yong si hokpet kapang tangyang si ke klem kulong ta langli public interaction long ke bang hai nai ni tumda pachini lo ke ye Karbi Anglong paching thurji phan Karbi khai an se ile pilthia I thilong apeli dunjia phan la hai saing deng tan tum klem lo hemprek ta men tum arja thipen sin tum ka hang bon bom lo sita hemprek long le kota me development kam klem bom nai hemprek long le kota mel tum tuar me sen long nai hemprek long le akota me tum kijuna lang awar saita long nai ji hemprek long le akota me tum kachang li awar saita long nai alang li ke solar project le banta hino alang li ke ko worenga war sai piji asang deng klemi putana ta klem nang ne puko mesene school ban dalang li bange nang ne puko ako alang li bange putupo aka preka development kam le klem ta nang ne puko long le pota le ki joy pen long so tum bana ki joy pita la ta chok chi puko la sila son ke chok chi abang pu ke nilitum kali rata kamatha jinisi munthi par siksi pini bangke ki ongdung along tin konsensi dame je hokpet ke tim Karbi Anglong tum sira raphat ke klem pia saing de ke klem pi pu jinisi alang le tabang sa this career bibek episode jano aja no tame hadik na so pinidak kuti pathwa klamalong isi masoning amai padulo so masoning padoji phan kenang sot pen tum dak rong lo songja lo BJP songja lo kai rasputeron nalang lici paduk pen sidak alang lihoi pen penangan na tuparun lo dak ongdung KPSLC lapen Congress lapen kaprek Aam Admi Party halo bangso party itu mamang pu mang tum
Alang le phansi chiri da mo che social media me sik da maso mang dolo se finally the details ang hande da hai lo to office to me APSLC pe lo se bang pro thom bagdo polon kelo congress kan dolo se tutel ngala in he dan he da maso ang ko amu phai to na phai bang re lage na dak pin do lalo lalo la si la maso ke jon nang ke jon nang the ke bang kel chini lo ka da we tuma Karbi Anglong termas konsel CM Dr. Tiram lo hangrang ni klaim kedam ke Japon na bangso mesen wang tek na tek dundong so jo ni sinon ke kado ka witame isi la bangso ke klaim kedam ki mi long na chpok dun gang tung na bangso lam thedolo Bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Karbi Anglong long Sainik School ki BG pupen penangan hur chodut asonsi thek ponong lo. Kache kroy atum ta dolo la pen kache kroy kriya atum ta dolo. Bangso kahuri sayalam thelong jangmi poni phai krepli Borjan constituency angkang sarpoteron arong along rong asar kolom teron la pen sarpoteron development committee atum pherangya mai phapon. Pherangya mai long kaning je pona tengki Sainik School aphana bangke sarpoteron arong arat ke kache kroy tangsi long le bang anta pek ponpu. Karbi Anglong Autonomous Council atum pulo lake council atum along lipu bonta lake sarpoteron arong along le bangso long le ajoini ko ani evia phik chepadamlo Karbi kuki arona hut bang kriser kep atum apran chepadam ponlo bangso long le pata kidotang bang kep atum along le si kachepek pon sita meni litum alara banke compensation a banki nang pivek nang jipusi pherang kya mai long pen ning jepon Nilitu mahawar arat kaching thur si kar I lasila puson kaching thuramo nangkewan pithegapot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanglapen EM Surjo rong phara phansitami pherangkia mailong pen kachuru pajirpon 2022 se labangso a kota pa tum phane program nang pilo lalo lase nilitum angto methang long lesi kache pek lo kalang ni tu methang long lesi che pek lo non la lambe la non la dak ta ni long leta dolo ni long leta hopulo la pe non rong sara long leta la pusi dolo la pe la sono thang se alang ni rong hang sa holong le la pusi dolo la pe non tum la dak ke do bang ke la ke ingling hem bida sing le along le lo dak ingling hem tu maro me kar lo la check hai ta alang ni a check lo la se la dak tum don cap la bang so chiri pharupli along le ba dak don cap ahem tun se dak puri lo asila don ke ba phan mangke nilitum committee mate tum rong arat mate rong se kang bra hoi pen ka chunung ri ke te ke ding ma Karbi Anglong ke ja chinghon sar tulam hang sar alang ni phan ka chunung tu ma la don ke ba phan mangke nilitum jitu government arona teng ben long le na ma bangke na tum phan na pi ponang ji la pen na ma tha ponang ji la pen plus adak ri tum boreng war sai tamme ek joy ke akam anwang ke mate forget lahai abang ke tu apa nang matha ponang ji la pen nang pi ponang ji lalo ni lihin pen ke pachini mate kachuning ridun abang ke lahlo la pen aku ni ki jutsi ki pudunang tu mang lahlo non la bangso Sainik School apu thakalam non la bangso Karbi Anglong along ke social media long ke se chethang phunlo la se la solo ko long bangke jitu ni tum arong along le sini tum chipidalo lase laso ke chipia long bang mate ni tum aning ka matha aning ke hang ka la lo tum arong ching thur nang ji la pen develop nang ji bu ka matha ba se ni tum ta labang so along le ni tum ha rons ta me follow ke dam tang nikan srina nikan ko ra play nikan play aning ka lase laso aron of ta tum ka anik ki duk ki su phunang labang so long le pherangkia maya long sarpoteron arong asar kolomteron riso basa sotro ronghang rong abasa pi lina ronghang pi sarpoteron development committee amai phu rolenteron chunbang bikrom terang lapen rong amika ratum chetong ponlo akesa rakai ke do hur penta lason si hola tum konsir nilong li pusi pu bamla tame nilit tu malong li lo milit tum tala ho kementu penne pusar ke do nilit tum tuklan bek sasi ki vera jakat lo tame ki ti yang tame ni tum ko ala ni ki sum ki pho ni thang long din ni thang anwan la si non la so asane si ko nang ki bi bang ke ni tum ta in karong ason sin man la tame in arong ti tame
ian ban kiti ke jang bangkret kep amun ke la so an ban adoni pesi damang no la so along ke bangkret kep amunit ke damta la kiti ke jang tum apan bangta alang ni tum bo ipan populo tamila puta ni tum ban no la si ini thang ada sarput kirana rong area la tami nili temta lasu along li ajoni pensi nili temta kidu kithak ko anani kanoni ki no nali tang no la sila tan kan apurub lo ni nili tum ki temta tami lasu ajoni pen bangke nili tum anisan ko bang IMCM atum na pulo nasi la ke Pinapo. Dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live. Kedam tang jang mi puni phai krip clear ni ada por phai kri si ra chete ma por malom dihingya bosti mate silonijan along MS terang pi mate Indira terang pi fuel station akimi kangpupon. Sonsi Jaime Kalong Alhi Sarpo Manpeng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Barim Bidya Singh Rongpi Masin Khan Ronjit Terang Radasai Klembang Bharat Siam Rup Singh Kro Social Worker Radasai Klembang Khogen Teron Anparta Manpeng Kedoke Tekiting Atum Chetongdun Adun Thuka Chetongdun Alhi Atum Pen Kachuro Pajirpon Pinpor me Karbia Khai Atum Tami Non Ke Beha Bepar Anad Paprangdun Bomlo Lasi anso se bor ipon bom nang jilang. Beha bepar anat paprangdun henlo khai kaching thur ang theklo pusi. Ongdung atum lapen kachitongdun alhi sarpo manpeng barim rongpia sang hopen ningchepon. Ini panas so station hasil yang itu pansuru, orang itu pansuru. Jadi mereka ke mereka ke pas waktu nonton sangku bangga. Kita isi misalnya apa betul? Ada aku nama tu orang teknologi itu ni, so orang pernah aku Allah sama aku sama deh. Aku terkenal tu. Jadi mereka ini kalau nama belo, nato fuel station bang. Kerang kiamen dulu, napen ke pasir tipon. Apa kita tu okay, kami ni kerana seperti itu pun, kalau macam tu kalau kita ni seperti itu orang yang begitu. Dan sebenarnya pasti ni ralang kan turun langsung sendiri dan di sana non lagi lahai itu jenis lain itu di mana lahai penusun itu ni kita sih kita ni itu ni itu police station dulu. Masalah mau itu mami itu kecilang pun, mungkin itu mungkin so market capital saya tu itu kerja itu jadi misalnya kan kita akan bikin juga kalau kita alang di lahan ini dia sedang pulang sewa masih itu ini boleh kita sini orang mana kalau itu kerja kita sebagai seorang sebagai kan ini pakai lagi kita harapan jelas jadi ini sesuai saya capai dalam Terang pi fuel station pini opening ceremony long ili tum chop hapon alui sarputa nang chetong dun pen alang li tum hanta churulo nang chetong nun pen aku lo ko talang li long nang li dun tum phanana churulo pen media tum hanta media ko ti tum hanta churulo alang li tum an ke lu pen wang pen ladakan coverage sang kuri dun apot masih laso petrol pump angke 2018 aningkana pot attendar polo ketang sikeder lo aprang anu repre selection long ulo talang tumang reject bomb lo mane deficiency lo ba kopini ke komo bostu do kokthai polo si reject bomb lo ingela bank truck chokan mangke nili nehai si long dun lo masih laso long dun pen nili si penangan kagos kalau makam ke cerap dun lo masih ini hasong dengan tanang lelo
Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong live. Nangli gastric pen kedanglok, diabetes, blood pressure pen kedanglok, king phukeso akeso pen kejok longji aphan joik tha amar jivan adowai. Nangli joik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dawai ke endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki mi ang thek chelong pon bomlo lasela bong pli anak ki jun pen anu se ki mi deje pha jun po Nasi abang hutin tak lebang so marjigon na dawai cu endun hurtha lepe pun cu kontek dun hurtha kiso ibang arjona kisong bong amta kimi pon jia phan abang hutin na cu endun ranti thani tak cu pensi kimi yang thek chilong si pini rat tum phan pachini dun lo angge so dawai cu cheng ko ge phung phung ge so phugar ting son ason son kiso son dopik se tanane la so dawai ge cu pene nanti akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta cu me mu chu son si che theklong Kidam tang jang mi poni phai cricket home bhom kuruar ni somindar adang pialong sotele bhom kurumate pam sunday ke paman ponalong pacheton dunsi saphapani area baptist fellowship arlo ke do lakhijan baptist church atumta pam sunday ke paman pona birta nang pale ada por phai ser ke papor pen lakhijan baptist mondoli ke ja tum pen che patir pi ponsi lakhijan malong so pen armu chejeng pado ponsi kilometers hini an aking pen damsi Mondoli along an palidamlo. Armu kache jenga hud ho sana David asopo hempho men pen kevang abang a hirjume a thenglo pusi a seket hepen kehang padopon. Adun thu pam sandia men pen kero karcho girja hem along pamanpon. Bang solong Mondoli bidisar borsing ing tikathar pen kache pahem phupona mayalong lama por Mondoli chunbang Ranjit Hanse pensi kinang sot alam an than pachini ponlo. Arnamalam Mondoli Associate Pastor Jamuel Hanse pen than bajirmi ponlo. Arnamaphan kero kipi project aluna porahut nimarlia song la pen Sunday School atum pen parju ponlo. Arnamaphan panong pi dan la pen mai ki jut kardom Pastor Reverend Dr. Aaron Teron pensi apor enponsi mesen pen pejut pon. Bukajan penanan terang, Karbi Anglong live. Bukajan subdivision ang Kangalong ta prek jama dimalong Hanuman Jayanti aliralon misen met pensi talon dun busi nilituma perangki pen dak birta nang pali. Jang mi poni pai kripliar ni Borjan constituency ke parlo khatkati dongkam club patwa klamalong BJP mass joining ajamek dengpon. Bang solong bang suri sira pharosir kep armotung BJP along chepok dunlo. Labang so mass joining ajai megalong alhisar poman peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun. Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar MP Amar Singh Tiso MAC Kadom Terangpi EM Lun Singh Teron lapen pinangan man peng ke do ke thekiding atum chetong dun si Maya long RDP dunlo. Bangso mass joining ajai megalong ga chepa ogdun laki EPHL sia song pen bang pharuge thom la pen Aam Admi Party pen bang pharuge thom Congress a party pen bang pharuge thom lason si kaduka wipang room pet pen bang suri isira pharu sirkep atum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon team Karbi Anglong mate BJP along chepa ogdun Bangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaning jepon atengke nilituma bangke Radaphan kachong thui kachobai asong kalipua bangke rada tumsi thek daklo athe APHL simate All Party Hills Leaders Conference arachari asong atuma bangke Radaphan kachobai asong pua bangke klang daklo athe lang lituma bangke kaching thole wansita nang ne pukok worenga war saile pinang puta nang ne pukok lapen kiduk kelak akarbi aphan longle patale pisita melake chokche pukok lasi alang litumate All Party Hills Leaders Conference atuma bangke Radaphan kachong thui arat binongpu ang thega bangke pini ladakamatsi klang dak lupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang sangho pen ningchepon organ thielong bang suri phosu se armu dak nang special security women penam il tum BJP long na chupyong
Nitum najma chin lo nim Karbi Anglong ke hokpet alam sirat han ke pon ben hokpet atwar sirat bata ke than asni tum ke kidu ke lagara tum han ka chobay alam than tapte hokpet alam than si lasi jaya thara banjong sip an rar phan ka hon ka jinso ninga klong ben ke klempi ba Karbi akhai phan ke klempi bade siksidula alamanangli yong si hokpet kapang tangyeng ke klem kulong ta alangli public interaction long ke bang hai nai ni tum da pachini lo ke ye Karbi Anglong paching thurji phan Karbi akhai anu se ile pilthia I thilong apeli dunjia phan la hai saing deng tan tum klem lo hemprek ta men tum arja thipen sin tum ka hang bon bom lo sita hemprek long le kota me development kam klem bom nai hemprek long le kota mel tum tuar me sen long nai hemprek long le kota me tum kijuna lang awar saita long nai ji hemprek long le kota me tum kachang li awar saita long nai alang li ke solar project le banta hino alang li ke ko borenga war sai piji asang deng klemi putana ta klem nang ne puko mesene school ban dalang li bange nang ne puko ako alang li bange putupo aka preka development akam le klem ta nang ne puko long le pota le ki joy pen long so tum bana ki joy pita la ta chok chi puko la sila son ke chok chi abang puke nilutum kali rata kamatha jinisi munthi parsik si pini bangke ke ongdung along tin konsensi dame je hokpet ke tim Karbi Anglong tum sira raphat ke klem pia saing de ke klem pi pu jinisi alang le tabang sa diskuri bibek episode jano aja no tame hadi na so pinidak kuti patua klamalong isi masoning amai padulo so masoning padoji phan kenang sot pen tum dak rong lo songja lo BJP songja lo kai Rasputin halang lici padu pen sidak alang lihoi pen penangan nama tuparun lo dak ongdung KPSLC lapen Kongres lapen kaprek Am Admi Party hala bangso party itu memang tu itu alang le phansi ciri damo che social media basic kita bangso mang dolo se apai ni li de detail sang han de ta hai lo to office to me APSLC pe lo se bang pro thambak do polon telo Kongres pen dolo situ tel ngala in he dan he bangso ang amu apai to na pai bang ada lage dan dak pini dak do lalu la si la bangso ke jon nang he ke bangkel chini lo kada we tuma Karbi Anglong termas kongsi la CM Dr. Piram lo hangrang ni klaim kedam ke Japon la bangso mesen wang tek nang tek dunong so jo ni sinon ke kado ka witame isi la bangso klaim kedam ki milong na chpok dun gang tung la bangso ram kedolo Bukajan penanantirang Karbi Anglong live tangte pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo